Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namteta khalo like Benny Mayengani the president. Loyi nga ta hi King Linka, of course, na James Kwambani. Then makumu, of course, ta hi khedela hi mhaka ya Manyangazi the commissar. Loyi nga ta hi King Linka na Mafamba. So mhaka leyi, of course, ya 27 July, ni fike ni sungula ni vone hi Charles Malwangu, yena nga sungula a yi posta initial mhaka leyi na nga fatsela ku himpela ta vambirhi u nga ti ngheni. A ku phela a ni nga xi twisisi lexi. As you can see, loko kwalano swona ku na Benny Mayengani the president, and then on the left is James Kwambani. It has been confirmed ku James Kwambani. Okay, kuma ti ya ntsanana the same exact date mrangaphandle, of course, na yona fika yi tlhe yi kombisa kwalaho yi fika yi kombisa ku the president na big jam Mr James Kwambani, as you can see kwalano, nakona yi vekela the image. So loko hi ti languta ti-image ta ti timbirhi ha swona ku hi le ku smayileni kwalano, so ku ndleka hi ri Master T. Yeah, so James Kwambani, of course, i dume hikuva ku ri khale ka murhangeri, of course, le ka Munghana Lonene FM. So leswi a swi endla ku va yi dume ngopfu James Kwambani, ngopfu swi tiveka ngopfu, it's because Benny president a hamba a yi accuse ku vufambisi leyi a byi kahle ku xavisa na masagwadi. Ma yi vona mhaka leyi khale nyimpela yi ri kona hambi ku ri this year kunene. Mr James Kwambani, of course, allegedly a va kha va yisa President Mayengani, of course, a court timhaka ta those statements. Ma yi vona mhaka leyi, se mhaka leyi yi sukela khale as early as 2015, because kuna video ya murhangaphandle, of course, ka SABC hi nga fika hi twa yi vula leswi. Faka twisisa xixini ku hayena nqambi ni tsundzuka loko General Mosca hi 2012 a vulavula swa tinqambi swa tinhlamba James. Then General Mosca ku a hi na problem na n'wina, mina hi tsalela tinsimu hi ta yimbelela. Se problem ya James Kwambani i ku i la ku hi byela ku hi yimbelela yini ku ri ku yena nga nqambi. Nta mi byela njhani ku mi yimbelela mi nga koti ku yimbelela? Ende xin'wana nga ta xi vula, beef yi kona misava hinkwayo. Na ku kova matori la ka James Kwambani mo sungula ku swi vona sweswi. Beef a yi ri kona ka va Thomas Chauke na va Makhuvele. Hayi la yi tsema kwalano, as you can a no mi nyika example ku i khale ngopfu beef ya Benny president na James Kwambani yi ri kona, na kwala a yi vulavula hi the same thing, timhaka ta awards na kwalo u ngo tlhe yi khatanyana ka that section, of course. James Kwambani leswi nga n'wi byela ku xona a tshiki corruption leyi a yi endlaku le ka xitichi lexiya, corruption ya ti-award leyi a yi endlaku le ka xitichi lexiya. A xavisa masagwadi va James Kwambani le ka xitichi lexiya. Kenny Devula u xave masagwadi mambirhi. As you can yes, khale yi ri kona, se swa hlamarisanyana ku va hi vona va ri vambirhi. I mhaka yo tika swinene, mhaka yo tika swinene, va le ku smayileni va ri vambirhi kwalano. Hi nge swi koti ku nghena ni teka mbilu ya President Mayengani, of course, for sure hi kota ku vona ku swi nga va swi ri Junior or yo teka tichasi na. I mhaka yo tika swinene yaleyo, mara hi ta languta moya ku wu ba wu ya kwini vhele as easy as that. Swa ndo va ni tiphisi ku a ni tiphisi ta ndiwa, because for example a hi langutiseni ku na Limpopo Poison, Limpopo Poison a hi languta ti-beef ta murhangaphandle ka Severa na Tidlimbeta, mi twa ti-content ta kona swingwiringwiri, mi ta swi twa ku a ku na ti-beef tikulukumba ngopfu, a va nga ha langutisani mara se va langutisana. So peace it's possible ku yi endleka, so we never know, maybe peace yo vuya yi endliwa. For now a hi languteni moya ku wu bela kwini guys. It will be hard to tell if you pretender or i swilo swa mampela na. Hawa ni tlhela ni rhandza ku khensa, of course, muwisani kwalano Baloyi ku va a nyikerini 70 rand la ka channel. I mhaka kahle swinene, mhaka kahle swinene. Mi rhandzi or mi tsakela ku va mi nyika, it's a very simple method. Eka yene video kwala ka channel munhu i fika a pressa this button yi nga tsala ku thanks, as you can see munhu a nyika leya a tsakelaka yona, as you can see ku minimum i 14 rand. Hi leswo and then, of course, hi vuya ka timhaka ta Manyangatsi lowu hi n'wi nyikaka na Mafamba. So ku na post leyi nga yi tsala, va fambe na hoxetalo va makhwiri manyekanyeko
Hi 26 ta July a ni nga se kota ku va na update so hi fike hi vona fatsa loko a hi ntlambi xilo lexiya a va fanele va lo xi chayela macoma so guys post leyi Manyangatsi a ba mafamba because mafamba project ya yena of course a ya ha ku huma ka siku ra tona ra ti 26 ta July yena kha kombisa ku a nqambi so guys hi ku project ya mafamba se yi kona famba ma yi cheka yi kona ka ti-platforms hinkwato yi under mafamba topic as you can see se ma nghena la mi fika mi yingisela the tracks even then se mi vuya mi ta khomenta ka Master T ku Manyangatsi wa hemba or kanjhani because na papila a endleriwini ku mafamba kha kombisa ku i na ti-hit so mi nga vuya mi ta confirm if ti-hit ti kona or ti kona mani na ku yi nghena ngopfu nyimpi ya Manyangatsi hayi hi leswo loko ku ri mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Shanda